emagumbini amane omhlaba lapho kufinyelela khona nangumsakazo ka-YouTube. Ngiyanibingelela egameni likayise nesegameni lendodana Jesu Kristu kanjalo nasegameni lemoya loyingcwele. Bazalwane, namhlanje ngizokhuluma ngeprophecy. It's been time ngingakhulumi ngeprophecy, but today ngizokhuluma ngeprophecy ngethemba kuyevakala. Bazalwane, eminyakeni lophelile 2021 mhla ka-16 October, moya loyingcwele wangithatha ngaba kumoya, emehlo ami avuleka. Esimoyeni uNkulunkulu wangibonisa ngise palace. Le palace uma ngiyibuka kwakunjengana ipalace yasobhuza yenkosi sobhuza leka Lozitha. On this side ngithi uyabona lapha ka Lozitha, ngala kule side le palace yenkosi sobhuza lele buke ungathi ibuke kubolobamba noma kubolitsitsini noma kubomlilwane lokuthi iface ngasentshonalanga ingalapho anthi ngale ngembili kunale palace yenkosi Mswati lele ibuke bongabezwe khona ke bekusingala ngemuva ngala ngemuva kwale palace yenkosi Mswati lele sibuke bomlilwane. So kwakune double story building lapho lemhlophe. Embi kwale double story building lapha nje kulotshani lobuhle lobusebaleni lesigodlo kwakune statue lapho, the monument of a king. But ke moya akangitshelanga ukuthi inkosi bani le. Excuse, wangitshela ukuthi lena lesi statue senkosi nange dress code yayo lebendlela eyigqoke ngayo ifake nemchele nasenhloko ngethemba kuyevakala. Live la uNkulunkulu ke lase liyakhuluma kimi, lalikhuluma lelivi likhulumela ngasetulu, not too much, etulu maybe 2 meters above the house, ngoba le embi kwami mina ngangibuke ngasempumalanga ngibukene lendlu iface ibuke ishonalanga. Ngaleso sikhathi leso ke nangikhuluma lapho lelivi lalikhuluma ngetulu walendlu, umoya waNkulunkulu wakhuluma kimi wathi buka le stage ungaguquka ngasibuka singesekudla sami. Nangisibuka live lasimakade lathi sikhombe, ngasikhomba nganangu umuno nangu ngasikhomba ngathi the moment ngisikhomba ngithi bowungathi shaya ibhomu le stage sabhidlika inhloko nemkhono nenzamo, but sasala ngemahlombo netinyawo, sasala solo simile sisijumbo kodwa sabhidlika nje lemkhono nenhloko netinyawo, I mean nenzamo. Hayi ukuthi mhlambe just sajubeka yini, but sabhidlika sacrasheka sabathi imvuthuluka ngiyethemba kuyevakala, sasala simile sisithumbu. Waphinze sahluma sabuyela, simakathi wakhuluma livi sahluma sabuyela, waphinze wathi kimi sibhidlite. Ngasikhomba futhi ngalomuno, nangisikhomba kube ngathi shaya ibhomu, nami ngimangaliswa ngilo ukuthi kwendekani, ngimangaliswa ngilamandla laphuma lamkhonweni noma lamnweni, sabhidlika. Kwendeka the very same thing. Kwesithathu futhi sakhulumile simakade sabuya sahluma futhi bese ngine confidence nakathi ngasikhomba ngekukhululeka, ngaphinde ngasishaya futhi sabhidlika le stage. Nasibhidlika sabhidlika lemkhono nenhloko nenzamo sabathi imvuthuluka. Wakhuluma livi simakade sahluma kuyavakala. Ngakubuta ukuthi kuyini ke lokho, ngakuzindla la enhlitiyweni. Moya ke ngoba abona wasukhuluma nami, wangithatha wangibeka enzaweni lelethi insaba nje letiphakeme, letinhle letingemahele nje tinetshani lobuncane, kodwa lo tshani bebu brown, lo brown nje lomhle, letenda ngathi yini bathi na bekuyefulelwe ngabo lobufishane, but bekungasilo sensho lendlela lobe bungayo nje bubuhle nje buqebetela kahle, bu brownish, buqebetela kahle, bungasihlada, buqebetela bu brown. Ngiyethemba kuyevakala bufika emkhathini wemadvolo nelunyawo, bekungasiko lobukhule kakhulu. So ngale khathi ngilondvonya lapha ngangihamba ngingedwana kodwa ngangiva lokho ukuthi angingedwa kuyavakala. So ngale sikhathi silondvonya lapha sibuka lobuhle balendzawo, siyibuka ngidumisa lobuhle bayo. Moya wakhuluma kimi wathi cupha phasi umhlaba, ngathi ngiyawuqupha lomhlaba ngiyawela ngokuthi ngiyawubuka, wawuqwebetela ushayina ngathi ligolide kuyavakala. Ngayithanza lendzawo lena, ngaze
ngathi mina isho yathi ingikhumbuta eSwatini. Moya wathi kimi ingakukhumbuta njani eSwatini ngoba kuseSwatini la. eSwatini kungaba nje uma kungendeka naku lele ngisuka kuyokubonisa kona lapha esigodlweni. Uyakhumbula ukuthi silantsabeni nje sisuka kuphi kule stage senkosi angidluleke lapho. Uthi ke ingwelozi yaNkulunkulu le live laseSwatini has got linema opportunities ekuthi linga improve libe ligolide libe ngumhlaba loligolide. In actual fact I prosperity is at hand eSwatini only if kungendeka these adjustments. Ngithemba kevakala ngathi nangisabuta ke ukuthi pho kufika kanjani kona lokho lama adjustments lawa atawukhonakala kanjani. Moya wasuyangithatha ungifaka ekhathi edolobheni kuyavakala wahamba nami moya ekhathi estradini selidolobha estradini lesikhulu selidolobha. Nangihamba la estradini selidolobha ngangihamba nelibhubesi ngihamba nelibhubesi lelikhulu lidlala lihleli lulata inyawo talo letidladla lingitsinza kumnanzi nje lidlala lingikhotha ngihamba nalo. Kodwa lingakunaka lapho ukuthi nami nje ngangienjoya ngilibrusha kube njalo. Kodwa nangisahamba nalo ngangihle ngibuya ngiba senyameni ngoba ngangikumoya ngaleso sikhathi. Ngalesikhathi ngiba senyameni ngibe nalokuthuka ukuthi hawu ngifike njani lapha kuleli bhubesi. Ngibe nako nalokuzama qabanga emachinga ukuthi sengiphunyula njani kuleli bhubesi ngilibalekela kanjani. Ngiyethemba kuyevakala but only to find ukuthi ayikho indlela because ngangathi lokho ukuthi one Libhubesi is by far powerful than me. Just one clap I'm dead. Uyayibona lemvo le. Kodwa ngalesikhathi ngilapho ngangibamba similo noma lingidlalisa ngibambe similo ngithobeke ngingakhombisi ukuthi ngiyesaba but sengibambe similo. Ngiyethemba kevakala nangisathi ngisebambe similo ngibuyele ngibe kumoya nangikumoya ngiqhube ngihambe nalo kube mnanzi kube njalo. Bantu bonke bebahamba bebasema veranda etitolo kude libeka semgwaqweni ngangimi ngedwa. Bantu bonke baqheka abavula indlela bema etitalati bema emaveranda etitolo babukela bucalo maybe 20 meters away ngoba ngaleso sikhathi lestalati besihaqwe etitolo ngalapha nangalapha. Ngiyethemba kuyevakala ngajika futhi ngabiyela ngalanza lelinye libhubesi ngoba agcina amabili amabhubesi ngahamba nawo lamabhubesi. Ngiyethemba kuyevakala naleli lelinye ngathi nangilanza ngaqala ngaba nako lokuthi uyathi ngiyesaba kwathiwa lela lelikhulu lebe uhamba nalo lela lobo hamba nalo ecaleni ngilona libe liyingoti kakhulu ngoba lelo livula indlela. Ngiyethemba kuyevakala leli is more even peaceful kube bengingabika ngemagama lavakala kungathi li more domesticated. Ngiyethemba kuyavakala ngase ngihamba nalo ke lelo bhubesi lelo ngekusho kwamoya oyingcwele ngase ngiyabuta ke la isimoyeni lokho ukuthi yini lena moya waNkulunkulu ke wangiconnecta back wathi ubutile lokho ukuthi kutawende kanjani lokho. Moya lo ingcwele ke wangitshela ukuthi kunetinto lefanele tendeke enkosini kunetinto lefanele tendiwe inkosi njengoba moya wake wangikhumbuta ukuthi emuva moya waNkulunkulu wakhuluma kimi ema assignment lamabili. In actual fact wawasonga abangema statements lamabili. Statement sekuqala sathi God is our source. Statement sesibili sathi food first and food for all. Ngiyethemba kuyevakala God is our source. It has to do with the king and God. Ngiyethemba kuyevakala. Then food for all, food first and food for all has to do with economic and financial or social life yeMaswati. It has to do with economic freedom. Ngiyethemba kuyevakala. So uthi ke simakade kimi ngiletinto leto lelifanele tendeke titawendeka kanjani ke letinto leto. Uthi ke nase in actual fact let me put it like this. Uma letinto leti inkosi ingaba nalomcondvo loyo yembuleleke ibe nalomcondvo lona waletinto letimbili leti lelive lingaba ngilomhlaba weligolide lona uboni moya wasimakade angithethe wangibeka khona kuyavakala. Bese ke lingaba njalo lelive uma ke sesibuya la leti lamabhubesi lawa ake ngiyichaze abantu labanyeni namanje nje labanyeni lo ngifaka igama lebhubesi labanyeni sebayancifa nyalo bathi ukhuluma ngamswati ufuna ukuthi ithanzelisa ngamswati yebe kunene. Yes
eSwatini Libhubesi is a symbol of the king njengoba an elephant is a symbol of the queen mother, but ngekwesiBhayibheli Libhubesi limelele Jehova ucobo lwakhe, Libhubesi liphinde limelele Jesu ingwenyama yemndeni kaJuda ngethemba kuyevakala. That is why iBhayibheli lithi simakathe usilwela njengenyathi uhoshoba njengelibhubesi lelisikade avuke njengelibhubesi lelithuna ngethemba kuyavakala. Lelingahlali phasi lingakayidli lanatha ingadi yenyamatane lelibambile. Lendlule iBhayibheli encwadzini ya Amos 3 verse 7 lithi uma kubhodla libhubesi ngibani lo ngesabi simakadze uyabhodla ngethemba kuyevakala. Ngizama lokuveta lesithombe lokuthi bantu abaphume each time nababona ukukhuluma nje wafaka anything that has to do with a lion bona sebacabanga ukuthi unemanga ukhangasela ukuthi inkosi ikuthanze kona nangabe ukhangasela ukuthandwa inkosi kunani konakele ngani ukuthandwa inkosi phela kuthandwa inkosi kufanele sibusiso ngethemba kuyevakala kodwa kwenyanywa inkosi kufanele nekufa lokho lisho njalo iBhayibheli. So kukahle kakhulu phela kuthandwa inkosi ngethemba kuyevakala. Kodwa in this case asikhulumi ngenkosi lapha sikhuluma ngenkosi yasezulwini. Then ke simakade wase uyakhuluma kimi ukuthi leti lamabhubesi lawa lele ngihamba nawo ngulethi ingelozi uNkulunkulu lathi thumile ngulethi sebendi lathi thumile ukuthi tihambe nami kulendlela njengoba nimvile nakakhuluma encwadzini ya Deuteronomy athi hamba nalengelozi ungayihlunu ungayicunuli kuyavakala. Nalapha ke nakakhuluma ke simakade aveta lapha ngulethi ingelozi lethi hamba nami ngulethi ingelozi lethi ivula lendlela tiyalwa ngiko ngithi nangikhuluma ngithi bantu labanyendi abayathi position lengikuyo noma bangiva ngikhuluma abati ukuthi mangiphendula njengana ngiphendula umuntu ngithi lesi silima labanyende abati ukuthi ngisuke ngisho ngani labanye baqabanga ukuthi ngivalka kanti mina ngisuke lapho ngikumoya ngikhuluma ngegiyala kamoya because ngiyadati letimbi lele ngitilwako ngiyethemba kuyevakala. Lamabhubesi lawa lele nginikete wona uNkulunkulu lo ngusimakade ngulawa lalavula indlela ngilawa latawuthambisa. Ngikhulumelani lenkulumo lena ngikhulumela lokho ukuthi number 1 bantu abaqonze lokuthi angitikhulumeli mina angitikhulumeli mina angikhuluma inzandvo yami futhi angihambi ngedvala kodwa ngihamba nasimakade. Ngubani umuntu lo ngahamba nelibhubesi na ngiyethemba kuyevakala. Uma ngikhuluma lamagama lawa ngiyethemba ukuthi kutawuclicka something kulomnye umprofeti waseSwatini lo unesondo nakamanzini lo mprofeti ngalenye lemalanga ngathi ngiye esondweni lakhe wakhuluma wathi ngitiyele nje singakaqali nekwatana wathi kimi ngithe ngiyakubuka ngabona kusuka ingelozi kimi iyohlala kuwe inamathela ihamba nawe ngiyethemba kuyevakala. So angihambi ngethi mangikhuluma into ngisuke ngadikhuluma ngedwa kodwa ngidikhuluma ngoba ngithunywe ngimoya futhi ngethi lo konke ngicela usibantu babobhasopa naloku ngihlokolota because angihambi ngedwana ngihamba netingelozi tasimakade titayifeza lemsebenzi. All in all, what is the need of this prophecy? Le prophecy lena ngayo simakade solo uyagcizelela ukuthi kunetinto letifanele tendeke eSwatini. Nitawukhumbula ukuthi mina ngakhuluma ngathi noma ngibhekisa enkosini ngathi wena waphakathi live laSwatini is a kingdom. It's not a republic, but it is ready. There is a complaint or kunesikhalo lesiregistiwe lesivalid embusweni waNkulunkulu ezulwini. Sikhalo senhlala kahle yemaswati sikhona leso sikhalo leso ngiyethemba kuyevakala. Sikhona leso sikhalo leso embusweni waNkulunkulu. So le prophecy lo is a continuation yokuthi inkosi ine assignment lekufanele iyende. Assignment yeqala kukhumbula lokuthi njengoba ngishito lokunyende ngeke ngikuchaze lapha because akudzingi nine. Number 2, it's a reminder ukuthi this country is capable of transforming, is capable ukuthi linga transforma libe live lelicwebetelako leli kuyavakala. Number 3, which is the last key point, ukuthi nalaba labafuna i-change ye multi party or ye republic ngifuna lokho ukuthi ake sebahlale phasi babambe umthetho sebake baphole sebake banikete simakade le live leli
akakalehluleli njengoba baqabanga simakade lelive leli noma lo mbuso akakawunikeli njengoba abantu abanyendi bangaprofesaya abakhulume bathi simakade so akusilo liqiniso lelo. I speak as a prophet of God, akusilo liqiniso lelo. Liqiniso lithi simakade ufuna kuwendiwe adjustments. Simakade uyawufavor umbuso wenkosi kunembuso werepublic. Ngiyethemba kuyevakala. Ngithi akuchaza lokho ngalesinye isikhathi nangabe khona lo ngadi simakade uyawufavor umbuso lo yikingdom kwendlula umbuso lo yirepublic. Ngiyethemba kuyevakala. So akakafiki kuleso sigaba leso simakade ukuthi live laseSwatini libe irepublic. Uma lengaba irepublic lelive leli sitawube siyatendela singemaswati futhi nenkosi itawube iyatendela yona ngekuthanza kwayo. Ngakhuluma emagama ngathi uma ingakuvumela inkosi lokho kwendeke itawube ikhombise ukuthi in this century inkosi yehlulekile itawuba one of the most failures in the whole century uma ingavumela ukuthi lo mbuso waseSwatini uwe. Ngiyethemba kuyevakala. Ngakho ke inkosi kufanele ingakuvumi kini ke nine lenifuna ichange. Ngicela le change ingabi sekushintsheni umbuso kodwa ibe sekushintsheni impilo yemaswati. Uma ndawufuna lushintsho lwempilo yemaswati nitawube nifuna kona ngiloko la kufuna kosimakade lushintsho lwempilo especially economically hayi lushintsho lembuso. Kushintsha umbuso akukho etafuleni lasimakade lokusetafuleni kushintsha impilo yeliswati ngalinye. Ingako kimi nakakhuluma uthi the food for all wabuya wathini uthi the food first wathi food for all. Kuyavakala kwangathi inkosi ingabusisa lesiprofeto manje kuze kube phakade. Amen.